ngasi entrepreneurs ngasina masigi kanwasigi definition di matungina government na piliba opportunities ngasi lopiro aduga pagi hak iman ngasagi profit tukata tangana tabida isai jukana ba social jukana ba aduga apai government economy ju hengatpa Chief Minister Entrepreneurship Support Scheme ni sigi makada koise beneficiary hosi 485 training 7 days mandatory training pi bada 6 days training center ahumda MTI hub dagi MTU adu MSME TC da 6 days tor matungda planning department last day se closing oina patok sabani